Yo, there's a boy. Are you dating? For now, no. Yeah. Are you planning? Yes. When should we expect? It's my prayer this year. As I turn At 1 year older. Are you still dreaming of European? Dreams now, I'm not shouting on them. Kolado maradharia, kolado mararora. Na meto ya thwariga. No le udekere hau. Yes. Ogo kenya gutana hera mwaka uyu ni ugwika ati. Nenga mumenyithia. Oha kameme-ini ngayenda. Ona ingigakorwo ndigakorwo kameme-ini. Nenga make sure. Ni mukamenya. Nenga tangatha ta wambui wa nyutu. Uri ararihite gitangatho guku. Kana njire ndama anjikirire billboards. Ati no agia mundu na ni urekirwo gicuhi. Oh yes. Tondu ni nyururitio muno. Yes. Na ngeterera muno. No gweterera ti kuinaina. Nima. Oh yes. Right. Ni turahoya na ithu turugamite na ithenya-ini. Ngai akurathime na mundu. Wemaga muthikirira mwiroreri wa Miaki na Membe TV nguraga hano mucie wigue wi mucinga tumurwo wa Kimani. Riu giki ni kiuria andu ingi maiko makiuria kana hihi Waithaka wa Njiri na Muthoni wa Kirumba Baby Topa hini waikoragwo na kaundu na wakigwa ni agituika wa gutheria horo ya kiuga ndakire arambia gukidate no mwaka uyu ni arakionekanirwo ori haria Gathemba akimuria kana ariona kioneki kiria gikoragwo nakio kuga arenda athungu ndanakorwo wa gwicokia no ndumiriri ni agikinya kirathi tondu ni agitheria hatiri relationship kuria tutakiuka kanema heni no aikorwo taringi ni arakiaria horo wa mashabiki ni maikorwo agucokia ciuria makiwira Kaliko Master tha muno makiuga woi Kaliko Master ni akanwo mbere ya andu obiha geto James akauga atiriri Baby Top gatagitikira Waithaka wa Njiri niguo combination yanyu gicikaga ni maoni andu makerekereirie kuma na statement yo Baby Top agituika wa gucokia maoni maku ni mariko comment hau no tukiwa gushare.